I pozdrav ljudi, vi se nalazite na kanalu Delikventi i danas kao što vidite igramo Battle, kako se zove, Build Battle, je tako? Sa nama je danas Igor, poznati kao Iggy. Tako je. Evo vidiš, sad je Šta smo tema dobili? kao buk. Aha, knjigu Buk. smo dobili, okej. Aj, To je to. to je Završio to, sam. realno. Ništa, hvala na Šta? gledanju. Ajde, da odradimo. Aj, realno, Ili kao pravimo ovu se. policu, na primjer, odradimo. Čekaj, ugasi samo Treba muziku, će dobit ću nam ovog. copyright. Može. Ajde, odradimo kao bookshelf ovako. Shit, čekaj. Koja je ovo muzika? Ovo nije obična muzika, ovo je iz... Jukebox, ne, Master Volume, ugasit ću Master Volume, to je to. Ne treba, nije potreban. Aha, ti praviš sad tu, okej, full. Odradimo kao bookshelf, nešto nem pojma ni ja. Na foru ovoga. na A ja ću primjer. napravim veliki kao book enchant, onaj, ajde. A? Pa, ne iskreno. Zatim, Treba mi... Znači to izgleda ovako. Shit, nisam uzeo, otkad nisam igrao ovaj Minecraft. To mi treba, znači ovako to izgleda, ovo ću ja napraviti sad, lagano, lejsan. Šta najviše liči ovome? Ovo su svi itemi, ovdje mi treba. Obsidian mi treba mi diamond i treba mi redstone. Ovo je block redstone, to mi treba. Ok, znači to izgleda sad ovako. Ok, ovdje ne treba više. Ca. pa dobro. Ajmo polako sad. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Majko mila, bolje sam stavio drvo, ali ne veze, gotovo sam. Ajde pa sad i kasno. Može napraviti šta? Idu đavo. Ništa, evo stiže sad glasanje. Šta je ovo? Ova knjiga kao. Pa, okej. Pa da, liči, da, sve full. Aj neka bude. Šta je ovo? Ja ne vidim knjigu. Pa znam kao otvorena knjiga. Okej. Bukvalno ne vidim knjigu, ali evo. Ovo je pravio sushi, a mi smo dobili knjigu. Dobro. Vaše temu. Ovo kao čita knjigu. Okej, ovo je good, ajde. Može. Što je ovo? Pa Ovo je kao kao lista lista, knjiga. da. Okej, ajde. Ne znam šta je ovo. O, u stvari ima, dakle, ali... Ne liči mi na knjigu uopšte. Da Stolica, kao izgleda šta je ovo? sandvič kao nešto. Šta je ovo? Ovaj kao drži knjigu, ali ne sviđa mi se. Ovo je... Ovo drži Ja isto čita. kao drži čita. Ovo je okej, ovo je lepo. Mhm. Okej. To će naše, vjerojatno. Neće. Shit, nije još. Ovo je kao mačka. Maš je malo temu. A dole je knjiga, vidiš. Evo ga naš. Evo ga. Shit!
Ma Legendary, šta ti je? Pobedili smo! Gdje seri? Ma idemo li. GG, GG. Top. Ništa, idemo dalje. Čekamo. Aj, glasanje. Šta ćemo kao temu? Uh, Robot, škola. Pogostik, ono. Ono što skače. Ma škola, realno. Škola najzabavniji. Škola. Pa znam, ne napravimo kao klupu. Da, ali napravit ćemo prvo cijelu učionicu, bukvalno. Ti pravi klupe u sredini, a ja ću da zatvaram, ajde. Ja ću napravim kuću, bukvalno, i ulazi se kao unutra i unutra je škola, razumiješ? Mislim, imamo dovoljno vremena. Ajde. Znači, ja pravim sve sa strane, ti praviš ovako. To je jedna klupa, a? Pa više, Vidost? više. Baš pravu učenicu napravi. Ne moraš velike klupe, nego male, ono. Razumiješ, da bude više učenije, baš više je onako klupa unutra. Šta sam uradio? Da, okej, sve full. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our To je kao nastavnica. side. I ovaj mali tamo kao odgovara. Da. A ne mogu glavu ostaviti na to, ne već gotovo. Ali ti kontaš da smo... Ovi su okej napravljeni. Jesi ti skontao da smo stavili stolicu u kontrasmeru? Majke ti. Da. Što je ovo, bre? Kućica. A ovo je pored. Nastavnica koja nosi kredu, šta? Evo ga naše! Legendary. Shit, Vidim. bre, stolice. Šta je ovo legendary. Evo ti, super. Evo, baš da će moj profesor istorije. Super pup, materi. Evo, već liče nešto. Okej, ovo je good. Oni će da pobede, ja mislim. Šta je ovo? Ovo je sa... Mrš kući, bre. A kao school shooting. Ne znam. Rest in Škola peace gori škola. kao, okej, ajde, gori škola, okej, sve full. Ovo može. Ovo je okej. Lepo je. 1+1, okej, ovo je već good, aj. Ovo je epic. Legendary. Ovako sam ja imao u glavi nešto, ali... Šta je ovo? Kao škola, nešto pada, kiša, otko znam. Ma pup, bre, beži. Je ovo pobednik? Ne, seri da je ovaj Mi smo 9, evo je pobedilo jel ka. moguće? GG. Shit.
Ništa, ajmo dalje. Još jedno crtanje. Još jedno crtanje. Sam nazad, pošto mene malo prije izbacilo, Baš tako. izlobija. A ne znamo ništa. Imali smo malo tehničkih problema. Sad ćemo nastaviti. Opet do prvog mjesta i. Pa 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 pam bam 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 bam. Samo kad bi svi ušli. Pa. 21, 32, shit. 22, Ne moraju svi, treba makar 25 mislim. jašće. Tako. 5, 4, 3, 2, 1. Bum. Si tu, jesi? Jesam. Mačka, hrana, svemir, Kuhinja. tanjir, web. Kakva kuhinja bre. Mislio sam piše kuhinja kao... I Da, tu svemir. Space, a. Okej, shit, kako to Napravimo napravim? Space Shuttle kao raketu. Aj ti pravim zemlji kao raketu, ja ću na nebo pravim planetu. Planetu. Lord. Okej. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Pixel art. Ali Okej. opet ono... Ovaj pobeđuje 100%. Pogledaj ovo, jesi vidio sa strane? Vidio se. I ovaj na isto ovaj kao vazemajac. A ne znam, okej, ovaj prošli nisam... Ja, glasao sam Mepik ono prošli, da ne znam. Sef! Jej. Evo ga naš. Koliko jadno izgleda. Šta je ovo? Pa. Ne. Pup. Što bi sam Đerbav rekao, semička. I ovo je... Ili zemička. Ne, okej. Šta je okej ovdje? Pa kažem ja okej, ali... Volite totalno drugo pixel art, Super, pup, pup. neka, hvala. Evo već Planeta, lepa planeta. pa samo planeta, Ali mjeseci, ja- dva zvijezde. Pupi dalje Pa. beši. Da. Okej, super pup. Super pup. Moram staviti cenzuru na ovo. Znam. Što, sunci kao planet, pa... A pup beši. Pup daje kao 1 poen, super pup 0, ja mislim. Nisam siguran. Šta je ovo, drvo? A ovo je okej. Na kako drvo svemira? A nije drvo, kao to je, ne znam. Ne lično drvo, šta je ovo? Šta je ovo? Ma super pup. Šalim se pup, ajde realno. Ovo su Mi smo pobjednici, pet. znao sam da su Jej. pobjednici. GG. Okej, GG.
I ništa, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao Igore, pozdrav ljude. Poz... Ćao.